ниләр көтәсен, тәрәзәдән ташып аксын шатлык, көлүеннән кайгы үрнәлсен, көнләшүдән күзен шикрәйтеп, тәрәзәдән йылдыз карасын. Шундый кичләр якынайта бугай бүген белән бәхет арасын. Ошар кышлар көздән качып китте, чәчәкләр дә калды бит сулы. Ә ул һаман яз гөлләре төсле, тамчы да юганда моңсулык. Ул беләдер, дус һәм туганнарның бар афәттән аны йыласын. Кыш айында туган кеше өчен кышкы буран әнә йыласын. Илнең генә түгел, җир шарының аңлый алган уен бар гамен, ул кояшы төсле шушы йортның, ул шатлыгы шушы дөньяның. Сырамагыз аның яшен бүген, юрамагыз ниләр көтәсен, бөтен дөнья бүген бәхет теләп, күккә кадәр аны күтәрсен. İcatı belki Allah Teala'nın kişilerden yaşırınan en büyük sırrın, mene şuşu şiksiz alemnin nişik yaratılığın onlarga bilirge tırışıdır. İcatı belki yakşını yamandan, yavuzunu zılımdan ayırgan dövüşe ihlası bir tolpanıdır. İcatı belki ıcmaktan sürülgen günahlı eden balaların fani dünya otuna salıp şınıktırıldır. İcatı belki gadilsiz cemiyette gadillik izlep bergelenidir. İcatı belki mehabetke ilahi heykel koyudur. İcatı belki taş bağırlı bendelerinin көңілін eretirge tırışılır. İcatı belki kişi көңіліне üzüngine bilgen sokmak salıdır. İcatı belki dünyanın bugünkisinden kanaat bulmuşa anı maturrak, gadilirek, yaxşırak hem kabilirek itip kurulya umtulu hem şunun için küreşudur. Bu dünyanın min bir kisek şibi. Min kışkına güne materik. Dağlar da var minde, upkınlar da. Batırlık var minde, maturlık. Bu dünyanın min bir kıydgasıdır. Orman minde şeş dip atala, minim kıyaş bәхет, ayım şadlık, yağmur bulup minden dir tama. Kaygılarım jir titrevi tüslü, savaşlarım güya ak duman, şişmelerim şista көз yaşlarım, sözlerim buran, jil sıman. Koltukta var minde
Бугазда бар, ике күзем, ике күл кебек. Йөрәгем утрау дулкын күбегенә күмелер. Тарих миндә кәгазьдәге хәтер. Ак битләре инде азаның, ұшы да юганың уртасы да, күреп булмый аның азагын. Баш миенең сырларына салып, хәтер сили үзенең үткәнен. Ничек итеп җирләр, кыйтгаларның океанга батып беткәнен. Ул заманда җир дә җир дип түгел, башка исем белән аталган. Күзләремне, чәчләремне капшыйм, алар миңа мирас атамнан. Кеше атлы нәни бер кыйтга мин. Матурлык бар миндә, батырлык. Күпме тырышсаң да, булмый мине хаят диңгезендә батырып. Ey kazanım, sil bitmeyim, derdim başlamasın. Yaktıran yana kazanımları, şantıra bizini üzüne falan. Faydarız sima, faydarız mazan, yuşak yanına, şayırdan sıvan. Şartlarını, seherlerin gül sanasın. Ey kazanım, sil bitmeyim, benim başlanasın. Yandıran yana kazanımları, şartlarımızını üzüne falan. Faydalı sima, yüreklerge umutlar salıp, biz gitmemiz sin palasın. Ey kazanım, sil bitmeyim, benim başlanasın. Yaktıran yana kazanımları, şantıra bizini üzüne falan. Faydalı sima, faydalı mazan, yuşak yanına, şayırdan sıvan. Faydalı sima, faydalı mazan, yuşak yanına, şayırdan sıvan. Devlet Sovetinde reislik etken çırda Lixachov bir vakitte Moskva Federal Sovet yetekçisinin orunbasarı olup taşıdı. Көп вакытын Мәскәүдә үткәргәнгә күрә, ул Казанда кайтып китеп кенә йөри. Ул вакытларда депутат булып сайланган Разил Валиев Татарстан Милли китапханәсе директоры вазифаларын башкара. Билгеле инде күп вакыты китапханәдә үтә. Шулай бер көнне Дәүләт Советына килгәч, моның каршысына әле яңа гына Мәскәүдән кайтып төшкән Лихачев очрый. Разил, benim урынбасарлар сине Дәүләт Советында бик сирәк була дип сөйлиләр. Депутат булып сайлангач көндә килеп йөрергә кирәк бит монда. Разил аптырап калмый. Соң Василий Николаевич, гат-гади депутат башым белән рәистән дә ешрак килеп йөрсәм, халык дөрес аңламас. Аның урынында булаларга йөри дип уйлар. Менә сезнекен. Шуңа бик сирәк күренергә тырышам дигән. Вот, менә сиңа мен. Дәүләт сессиясе башланыр алдыннан репродуктордан
Hürmetli deputatlar, sizni zalga chaqiramiz degan tovush yangraydi. Razil Valiyevning zalga kirishga oshiqmish yurganini ko'rib, eshik tubida kezi turuvchi ongandashi. Razil efendi, nega kirmaysiz? Sima qolasiz bek. Mana qarshi Razil. Onda bit bütün deputatlarda kirsin demediler. Hürmetli deputatlarına gına chaqirdilar. Mana men o'zimning hurmatlimi, to'g'rimi ekanligimni o'ylab turaman degan. Razil efendining deputat bo'lganin ondan da yaxshi biluvchi kishi topilmas. So'z Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisi Farid Xayrulloh Muhammadshidga. Halal çiftleri, katılma, doğanları, yakınları, birinciden mümkün çok, uçmaya mümkünlük var, vazgeçmeyi güzel. Ütkenin, durmuşumuzun yakın ikenin, tağın bak, işe alıp, uçraşıp, ona tebriklerle mümkün doğuna, zal doğanı, rahmetsizlik gelgen için zorlaysınız. Şundan da büyük Cumhuriyet Respublika'nın bakır deputatı, yaxşı yazıcı, işletçi ettim ona yazıcı. Следующий дежурный. Tatatlı şamalı, selamlarsız. Bilesiz mi? Kırgızistan nasıl bölün vatan? İşte mi? Burada İspanyol Devletten Respublika durmuşunda tiren iz kaldırgan yazıcılar, siyasetçiler arasında ayrılıp durar. Özünün dili bilen, ütkirligi bilen, bana misal ettirip getirdiler. Ben de cevap veriyorum jurnalistlarga, başkalarga. Onun sözü ütken, töz, tüplü, hem ondan sonra bu kına yıllar uylap verirsin. Razil nege bulaytır belki? İşte bulaytır bular. Bana onun kına eserleri, şiirleri, yazgan kitapları, çıkan kitapları, şiirler, kına yırga, müzikama salındı bir halk yaratkan jırlar buldu. Yine bugün jırlar kutsettiler. Bu zamana Jimin tuguydu bilekler azim. Bu zaman bilen Yoğat Sovet taşlaganda din reis, parlament reisi, bu komitet reisi, neçe 3 sözlük buldu mikan buldu. Da bu kadar 3 sözlük. Bulayıktır ilk motor işledik. Bu zamanada Россия Konstitusiyası kabul etmeyenler, Sovetler Soyuzu taraldı. Respublika özümüzün Tatarlar, Ruslar da bir kurusu Svoboda Ploşidinde çıkıp bizden sorular suverenitet, Respublikanın derecesini tutarlıklı, birinci Prezident Şaymiyev, Maksat Bakil'in hükümetçinden sonra şunday olur şapta onlar bizge gerek. Prezident Bakil, Robert Mugabeviç var idi, Merkul aradan gitti, Özge Bayramlı, başkalar. Onlar bir Rusya'ya karşı çıkmadı. Bizim Respublikanın mümkünlüğün halkını birleştirip, şunday derecege jitkiri geldi degen niyet bilen ayrım yarıp salatırgan çıkışları bilen Yukarı Sovet'ta bizge etergis bulup, yardım etip, Respublika bulduğunda meşgul özünün onları tarafından başlarım, Kuk Milletli Respublika, özünün borçun uti deyip salıyoruz. Rustam Nurgaliç, Demir Şarikoviç,
Şahsen özüm isimden sizni ötügerek üyelik gününüz bilen kutlayayım. İsenlik, sağlık dileyim. Hem dağın da bir ekleyeyim. Batırlık kirek ediyor o zaman da batırlık, vakit doğruluk kirek bugünkü günde de. Halkımız bir tarış hizmetçen. Bizden Respublikamızda şunday neft da taba, gaz da taba, KAMAZ da yasayız, samolyotlarını yasayız, vertolyotlar yasayız, karaplar yasayız Zilladolski'da. Hem gururlanıp avulda yaşayıcı halkımızga başı rahmetini etmemiz. Niye degende yaşı bilen avulda yaşayıcı halkımız ulagayıp kele, sonu bilen kimi, lakin bugünkü rekordlu urajaylar 5 milyondan artık bugünkü günde yiyip vurup algan igenler, ekmekler onun turunda unuturga hem rahmet sözüne etmişi bir neçikte bulunuyor. Senin bilen bizning xiyallar hukuk millatlar respublikada to'qnashtirgan, birlashtirgan degan niyatlar ishlagan ishlar uchrashuvlar Maskovda esga tushadi. Doğan gününde esga tushirib o'tsinmayin. Ko'pmi Maskovda yerda turib kelgan. Yelsinda, Xazbulatova, boshqalari da bizning deputatlar borib, o'rtaga solib so'zlashib, qachondir anglashib, qachondir anglashmishib gitken yıllar bir ister. Razil Valiyev bu Respublikanın bugünküsüne hem geleceğine özümüzün Tatar tilini saklawda, milli dilimizni, ota-anamız dilimizni zor ülüştürken şahıs. Rahmet sana. Bununla bir kapılı sözler yazılgan, lakin Razil Valiyev benim Tatarcha okuy başlasam, zaldan çıkara başlayırlar. Dürüst değil, tanqidleysin, nersedir anlap olmuyor sözümle. Men şunu bugün iskalam, rahmetimni, ayırım gözümle. Bana Tatar tilini öğretken kişiler, meni Razil Valiyev'da, Turhan Menullin'da, Robert Menullin'da 45 yaşga qatli men Urus avlunda yaşap, Urus tilinde okup, Ruski Aktaş degan rayon var, birgina g'ayla Tatar g'aylasi biz ertaga partiya bo'yicha Ivanlar Zafar bitirib raykonga biz 45 yoshga qatli isanmisizda sog'lig'ingiz degan so'zdan boshlab olgan ma'nom edi. Tataristonda yashasam da Tatar bolasi bo'libdi. Anlaysizmi? Men o'zimga shunday kelib, urush ettirib qo'ydim, mendan uylanib kerak kishilar olmaysiz. Feyziye Bayramova yukarı Sovet oturuşunda çıkıra başlayıp devlet dilinde, Tatar dilinde de yaparga gerek oturuşta bugün. Eminim söz baylığım yok. Engemege kirge, delillerge, Rusça bakışan, hakikliler, Razil Sınav bir rahmet. İnsinin yazılan sözlerini gözge yanına basıp kışkırıp okuyduğunu. Anlamagan sözlerni yazıp alıp gelem Turhan'dan ya Razil'dan sonra bunun tercümesini çıkıyor. Nersesi mağanasını indi. Olay kırıp Tatar tilinden yine bunlar ürettiler. Allah'a şükür. Çok ağlayın. Çok ağlayın. Loyuz Hanım bana Razil'e eder. Senin eline çok kırışı payıklı. İşte öyle dememekte. Yok kışkırıp okuyamaydın kızgı yanında. İşlerge gerek üzümüne. Hem sözlerini öğrenirler. Şunday zamanlar oldu. Lakin mene şunun faydası da buldu. Men bugün Tatar avluna barsam da, şehirde paylaşırsam da, Tatar dilini, diyelim dilini anlayıp, işitem. Hem hukkuna meselege Tatar dilinde cevap da veren olur. Öğrendim direkten rahmet sizler. Batar kişiydi. Elimine eğittim ama Razil'sine bilesin rahmet. Bu bulgavur zamanlarda
халық арасына да бұл қадір ең шығарды. Халықта сұраулар, doğru сұрадылар, ciddi сұраулар. Сонда Бразилия başkalarına, Tatar жігіттеріне, қызларына сұрайдырайын, мұражағат етедірейін. Міне бұл аудиторияға қазандағында митинг бола, барыңыздар, жинға алып білен шығаршыңыздар, сөйлешіңіз. Бразил, рахмат сен. Bir dakikaya sokmadım, bağırdım, anlattım, delilledim. Hem özümüzün Tatar dilimizni saqlab qolurqa degan niyat bilan ishlagan ishlarimiz bugungi kunda mana komissiya tuzildi, Murat Gotovich komissiyasi, mening o'rinbosarim, mana boshqalar, maktablar, madaniyat ministrligi bu masalaga burildilar. Ikkinchi qaror. Eligini Rus teatrına barganıyım. Bu ayda onlar Tatar teatrına, Elmet Tatar drama teatrına vardı. Eyken var emin, Tatarlar var o şekillenip kalmasınlar. Rus teatrına vardı. Biznikine varmıydı. Rehatlenip tanıdım. Spektaklini Tatar dilinde, Ruslar da tercümeçiler bilen, bu nauşluklar bilen okuttular. Benim kulağım boyunca biz özümüzün grup adetlerimiz. Dillerimizni, jırlarımızını, şehirlerimizni yazgan yazmışlar Razil Valiyev'dir. İşke alıp, okup, ballarımızga terbiye edip, başlayıp saklap alırımız. Şanımçımız bir zor. Razil, tebrikliyim. Medine Şerif'miş sana bugün şaltıraktı. Özünün dileklerin motor ettirip yazıp sana verdi. Çıksam ben sana alıp tapşıram. Bayram ölüşümüne utusuk bile, senin sözlerimle Medine Şerif sana yazgan milletim, Tatarlarım bilen birge şahtağına bakıtlı degan. Yüveli atanlarsa deb aytdilar. Bayramni saqla, ballarni tarbiyalab istab, motor ettirib, ona endi boshqalar. Bizda da Qozonda bo'ldi. Ijovda bo'lgan eshitdingizmi? Mana bitti, bayram hasratga. Bayramdan oiladan da turadi. O'qituvchilardan da, klas yetakchilaridan da turadi. Lekin ulug' hasrat menga, oilalarga. Bunun işe uygun baba, bunun işe kulğa olan kişiler, hani çok başarılar olması için bizde rezillerimiz gerek. Yani siz gerek dediniz. Biz bu aile diye meseleleri bayram tutardık, prezidentisine geldik. Sema Cikrem, Orşitaran mesele. Bırak diyen sözünü mineyden olmalarına gerek. Vstupil bırak. Что это такое? Ты говорят, прям элленди Эйберга Басканка вступил в брак. Создали семью. Создали счастливую семью. Балалар тут. Мне брак Баскаш была на 45 разводов, на 45 браков, 45 разводов в одном районе нашей истории. Татары, да? Bu bir borçluydu mesela. Birer mesela ekleri kalıp taşının kurundan Yarar. Ben до конца должен сидеть. Maxsus festivalsiz gitmesin için teneffüs işledik. Cemaat yigitlerimiz büyük olgan, birbirlerimiz selamet olsun, güçlü olsun. O bizge, bizim arada müşvah, bizim işleri bilen, turmuş yolları bilen örnek bulup dursun. Bizim Tatarstanımız örnek bulur. Selamet ol, tuğan günün bilen en eski tilekler sizge. Rahmat eylesin. Sizler dışarı olduğunda benim dostlarım, toğanlarım, faturadalar sizin nerse böyle itek, nerse kirek sevmeytemin bütün nerse var, tırgayırtım var, bilediğim oylum var. Bana siz selametle tilek edelim. Selamet bulsak aramızda var mısın derslerimiz? Allah razı olsun. Я хотел вручить награду деду. Разиль Исмаилович.
Все, что могу. Рахмет хаты, Davlat Sovet Reisi, Рахмет хаты Валиев, Радил Исмагил Улына. Unda bik motor ettirip senin durmuşun, dileklerimiz yazılgan, sen bu hatıda bik de layıklı kişi. Aliyağa bayram okuyat, seni düzgen için, bik de aşırtlarla kişi biner, bu oranını eytersin. Onlara Allah yardım tüzümlük versin. Davay. Kul şavi, rahmet, güzel. Kitabın otardı Gönül yavru vatanar arkalı Sinşinip çıkarsın boğazı Sen ayısı balık anlıysan Bağır var seven Digisen olsun değil vatanı Digisen olsun değil, digisen olsun değil Digisen olsun değil vatanı İlimden kocası ulhanıga Bin şirket bası batmadı Küterdi vatanı Gözünü küterdi vatana Söz kaydı alıp kandilsana Ağır var seven atanı Ağır var Digisen bulsun değil, digisen bulsun değil, digisen bulsun değil vatanı. Digisen bulsun değil, digisen bulsun değil, digisen bulsun değil vatanı. Bin gördüm tünlerini kanı, dünyada sultan attanı. Digisen bulsun değil, digisen bulsun değil vatanı. Digisen bulsun değil, digisen bulsun değil, digisen bulsun değil vatanı. Digisen bulsun değil vatanı. Senin istelikni nişikine indi yamartayım. Kollarımda senin sırrlı ismin, göz aldımda yalan yaşadım.
Минем әткәй синең шахтер улың, Зур Исмәгыйль аның исеме, күчтәнәшкә җимеш алып кайткан. Төшләреннән җыйган дисбеңне. Шул дисбеңне тартып ялваргансың, нык булсын дип шахта терәве. Теләкләрең кабул булгансың. Әлдә тибә, әткәм йөрәге. Сугыш килгән. Шул дисбеңне тартып, син озатып аны калгансың. Күз яшеңә манма сүзләреңне ишеткән тик яшел намазлык. Әткәй хәзер телевизор карый. Алланы ул бераз оныткан. Тик шулай да сине онытмаган. Кабереңә каен утырткан. Күз яшьләрең сеңгән намазлыкны яшереп куйган сандык төбенә. Искә төшкән сайын алып карый. Ул кадәр көфер түгел. Кулларыма серле дисбен тотып, мич артында уйлап торам. Ә мич елый да елый. Әллә инде эченә кайгы кереп утырган. Минем хәзер әби үз иманым. Минем әби хәзер үз Аллам. Тик шулай да кайгы килгән чакта кулларыма дисбен алып уйланам. Йорт салыгыз. Уллар үстерегез, бәхет кирсен дидең иләргә. Насип булсын дидең туган җирдә, буразнага ятып үләргә. Иген шәшмим әби, ачуланма. Бер җир куашында җыр язам. Ә җыр язу шул кадәрле авыр. Җибәрми ул, алса бугаздан. Дисбең исән әби. Күрсәм иде, дөнья хәзер ничек үзгәргән. Ә мин һаман тугрылыклы сиңа. Дисбе тезәм әби, сүзләрдән. Җиргә ятып, сабан сөргән бабам. Чалгы селтәп шапкан пешәнне, аршын түгел, метр сажын түгел, өмет булган җирнең үлчәме. Гомерендә алтын күрмәгән ул, көмеш тулы янчык йөртмәгән, алтын төсен күргән игеннәрдә, көмеш сулар эчкән чишмәдә. Ракеталар очмаса да улчак, ай турында җырлар җырлаган, ачмаса да серен йолдызларның күккә карап язмыш юраган. Вакыт җитте безгә, галәм иңләп карурманны җырлап үтәргә. Тик һаманда туган җирне сөю җитеп бетми әле күпләргә. Нәселемә мин хыянат итмәм, игенчеләр безнең ыруда. Буразналар йөреп барсаң иде, шигъриятның олы кырында. Кемгә ошаганымны дәгъйеңне кистереп әйтә алмыйм. Бер караганда әнкәйгә дип әйтергә мөмкин. Хәтта без аның белән икебез дә бер үк көнне 4 гыйнварда туганбыз. Буйсыным да әткәйнеке сыман 187 сантиметрдай баһадирдай буйсын түгел. Әнкәйнең йөзенә ошак түгәрәк, базыгыррак гәүдәле булып яратылганмын. Шагыйрәне халкка бөтен эшләргә дә үҗәтлегем мөгаен алтын куллы әнкәй нәселеннән бераз йыккандыр. Шулай ук язмышының шигърият белән бәйләнеп китүенә дә үзе дә бәйтләр чыгарырга яратучы, әдәбиятка гашыйк әнием сәбәпчедер. Алайса, нигә соң әле мин һич көтмәгәндә сәясәт дөньясына кереп киттем дә бер артлы җаваплы урыннарда эшләдем. Журналның җаваплы сәркәтибе, Язучылар берлеге рәисе, Милли китапхана директоры, Татарстан депутаты, парламентның комитет рәисе. Булары инде әткәй язмышының дәвамы, аның тәрбиясенең җимешләредер. Олпат гәүдәле, җиде авылны берләштергән колхоз рәисенең холык-фигыле һич кенә дә башка җитәкчеләрнекенә охшамаган. Сугышка кадәр бригадир һәм агроном, фронтта яраланып кайткач, җиде авылны берләштергән колхоз рәисе һич кенә дә сүгенү сүзе белән сөйләмәде дип искә алалар. Ни гаҗәп,
хәтта ат һәм үгезне сүгенмичә тыңлата алмый торган ул заманда ул ничек җиде авыл халкын кулдан тотып тора алды икән? Әткәй рәис булган чорда Уңыш колхозы 13 ел буена районда беренчелекне бирмәде. Күчмә кызыл байрак бер кая күчмичә 13 ел буе идарә түрендә балкып торды. Гаиләдә 8 бала, 8 төрле холык, 8 төрле сәләт. Мин 7 баланың бер-берсенә һәм шулай ук миңа да тәэсирен тойыр. 7сеннән 7 төрле михрибанлыкка, осталыкка, һөнәргә өйрәнеп үстем. Минем бүгенге холык-фигылемдә, ирешкән уңышларында һичшиксез аларның да өлеше бар. Башлангыч мәктәпне без үзебезнең авылда элеккеге мәчет бинасында укыдык. Мәктәптә укыганда иң зур хыялларымның берсе әнә шул манараның иң очына менеп тирә-юньне күзәтү иде. Минем хәтта әнкәйдән мәчеткә манара нәрсәгә кирәк дип сораганым хәтердә. Моңа каршы әнкәй, манарага менгән кеше Аллаһ Тәгаләгә якыная балам дигән сүзләре гомерлеккә хәтеремә менеп калды. Әгәр дә шул манарага менеп, күгәрчен тәрәзәсеннән башымны тыгып карасам, күрше авыллары гына түгел, Казан, Мәскәү калалары һәм хәтта Аллаһ Тәгалә үзе дә күренер сыман иде. 4нчедә укыганда барбер мендем мин мәчет манарасына. Әллә инде беренче тапкыр күз алдымда ачылып киткән шундый манзарадан, әллә инде манара шайкалудан күз алларым караңгыланып китте. Әйтерсең Аллаһ Тәгалә үзенең биләмәләрне рөхсәтсез нисез кергәне өчен шулай акылымны томалы иде. Шушы мәчет манарасыннан беренче тапкыр дөньяның матурлыгын, гүзәллеген күрүем һәм хыялый күккә ашуым бүгенге дәяле күз алдымда. Мин ул чакта хыялый күккә генә ашып калмадым. Аллаһ Тәгаләнең үзе белән очрашкандай булдым. Құлағымда әле һаман да әнкәйнең манарага менгән кеше Аллаһ Тәгаләгә якыная дигән сүзләре яңгырап тора сыман.
Мәскәүдә әдәбият институтында оқығанда мен бірінші курста үйленіп, ғойлә құрып жібердім. Хатыным Алия белән икебезгә дә 21 яшь тулганда кызыбыз Сөембикә дөньяга килде. Торырга урын юк. Тулай торакта бала белән яшәргә ярамый дип, урамга куып чыгардылар. Мәскәү читендәге бер дачаның хуҗасы белән сөйләшеп, шунда тора башладым. Аңа түләү, гаилә асрау өчен заводка эшкә кердем. Көндез лекцияда, кич заводта. Шуның өстенә шигырьләр, мәкаләләр язам, китап чыгару өстендә эшлим. Шулай бәргәләнеп, суткаланып йөргән арада 2 ел гомер узып та киткән. Ә минем әле һаман яшь киленне әткәй-янкәй янына алып кайтып күрсәткән дә юк. Көннәрдән бер көнне әнкәйдән хат килеп төште. Хатның башында ул авылдагы, өйдәге хәлләрне язган, ахырын шигырь юллары белән тәмамлаган. Кайтсаң иде кеше улы кебек, япсаң иде лапас түбәсен. Киләндең дә хәзер, оныттың ла безне күрәсен. Шушы юлларны укыгач, йөрәгем өзелеп төшкәндәй булды. Әйе, кайтмаганга бик нык үпкәләгән, рәнҗегән иде әнкәй. Ә мин утырып ана шунда ук шигырь юллары белән җавап хаты яздым. Ниләр языйм әнкәй? Ни җибәрим? Бар булганым кара һәм каләм. 70 тиен юлы шигыремнең шигырьләрдә генә җибәрәм. Үпкәләмим, сөйләмәдең диеп, Уитман һәм Лорка турында сорый иде. Әнкәй, зәй артында күк белән җир, нигә орына? Матурлыкны аңлый белгәнсең син. Белмәсәң дә якташ Шишкинны. Хәлең ничек? Бирең сызламыймы? Безнең монда 6 эш көне, шәһәр матур, яшәү рәхәт диеп, үткән хатта сине алдадым. Моңсуланып банан ашап йөри, балан ашап үскән малайы. Ә бананнан кабак тәме килә. Безнең якта кабак мул була. Сарыкларга кабак алыр өчен базга төшкән чакта егылма. Сарык дигәч, балыннарда ни хәл? Гыйма диме һаман көтүче. Көтүчесез калган көтү ничек? Бездә шулай хәзер җир эче. Гүргә түгел илгә китәбез бит. Елап бардык, ләкин юл буе озатып калды кые. Синең өчен иң кадерле нәрсә шул кые. Шул кыеда синең бар фәлсәфәң, без мәңгелек дисең кые күк. Ә шулай да күз алдыңда йөзең йыламсырап тора буйыгы. Тәрәзә артында сиренага ашап гүлимәле һаман багана. Тәрәзә аша синең күз нурларың кояш нуры белән ялгана. Киттек инде, киттек, теләп киттек. Монысында бер кем кумады. Кая барса, ай ияреп барды, һәр урманда бүре улады. Без киткәнгә юллар сөенделәр. Җирләр гизеп аяк арыды.
Улларымны саклый алмадым шул. Үз-үзеңне сакла, ярыймы? Ниләр языйм тагын, ниләр салыйм? Бар булганым кагаз һәм каләм. 70 тиен юлы шигыремнең шигырьләтәгенә җибәрәм. Min Бурят şairi Namjil Nimbuev'nin kostümün giyip, Oley Selim apasının 2 razmerga zorak ak tufli alıp onun başına kağızdan biçlep Zagıs'a gittik. Yazılışıp, Oytkaş, Tulay tarafının 5. katında benim bölmede 4 devleşip gırletip tuğ yasadık. Tuyda Aliye'nin apası Rima bilen birge Moskva kalasında okuyturgan şair Redif Gataulin de var idi. Biz taң atkanчы күңел açtık, jırladık, biyedik. Min o vakıtta bu adımımның nindi zor vakıga bulasın әлі білмейді, аңламайдайдым. Шақты вақыт әлі min мәхәббәт исереклігінен ойнай алмыш ердім. Әйнейленішіп бір-екі алдына озғаш, Алиеге bağışlап, Вәғдә исемлі шиғыр. Ұжмақ Вәғдә етмейін сила.
бик тор әлшикләрем. Бар булганым шигырьләрем һәм дә кара итмәгем. Күпне бирә алмам сиңа, йолдызсыз да итмәмен. Айны бөтен килеш саклап, сине ахры көткәнмен. Шатлыкларым тулы килеш, кайгымны да чәчмәдем. Йортым бәләкәй булса да, биек әле күкләрем. Бәлки бәхетле булмассың, бәхетсез дә итмәмен. Оҗмах бирәм димим сиңа, тәмугка да кертмәмен. Егерме яшьлек чакта язган бу шигыремә мин гомер буе тугрылыклы булырга тырыштым. Үземнән яхшырак булып күренәсем, шулай итеп аны да, башка кешеләрне дә алдыйсым, яшьлек вәгъдәмне рәнҗетәсем килмәде. Бер-береңне чынлап аңлау, бер-береңнең кадерен белү өчен Аллаһ Тәгалә кешегә шундый сынаулар бирә торгандыр инде. 1987 елда мин каты гына авырып киттем. 7 ай рәттән хастаханәдә яткан чагында мин тормышка, дөньяга бүтән чакырырга, яхшыны яманнан, дусны дошманнан аерырга өйрәндем. Хәлем авыр чакта, янәшемдә һәр чак алия булды. 7 ай вакыт эчендә мин аны өр-яңадан ачтым. 20 ел яшәп тә моңарчы күрмәгән яхшы якларын, яхшы сыйфатларын тоеп, үземнең бөтенләй үк ялгыз түгеллегемә куандым, аңа ышанычым артты. Шагыйрьнең гомерлек юлдашы, илһамчысы Алия ханым, бу чәчәкләр сезгә. Җәмәгать, мин әле алда гына сөйләп киткән туйда бердән-бер булган кунак Рәдиф Гатауилин да биредә сезнең арада утыра. Рәхим итегез, Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ. Şecerenne razil, hakikat aşık. Zeydem ilham işken, şengelçi, taşlık, mul uğuşul, Taceddin Yalçıgıl Fatihası. Bulmaz sizde, billahi ruhi aşlık. Şundap da taşlık bilen şengelçiliğe bir başında ruhi, medeni açlık bulmayacak. Bir taşlık alımdan gına razil bilen birge olmaz hem cinde kilip çıkan. Eli başka şahirlerine var yanından Rafiq Samif, başkalar. Eyni kurşu şengelçilen bizning otaklı Rafail Sahabiyev idi. Anları bugünkü günün zor eribi Zülfiyat Hakim. Görür misiniz? Ne kadar kişi bir avullarına, iki avul demek sonra kolaydı. Şuşu avullarının, şuşu Zey yılgasının şındap da Taceddin Yalçıgıl bilen beylenişi var. Ol şuşu ayaklarda okutkan hem duasın, Fatihasın bilgen. Bu yaklarda Kulgali doğup üsken diyen haberler var. Muğayın bu yaklarda Zey yılgası, Zeydeş'in razilinen bizden aksakal yanışımız Batullah da şulay üreydir. Hem halkımızın zur galimi Hatip Miniguluf'ta, ol da Zey rayonundan ol yaklardan. Mene köpmük şey çıkkan. Bu yaklar iskitkiş matur. Hemmine Zeyn aldığı yak buyularda. Taşlık avlı turunda köp indi süzler buldu. Avattırmayım. Min onlarını bir süz bilengine ıjmak gibi jirler gibi atlamayım. Hem razilin turmuşunda
ұжмақ білән бәйлі бик көп моментлар, бик көп жерлер, урынлар болды. Менә шушы зәй якларында, Ташлы авылында ул иманлы итәр өчен әле яшь чагында ук мәчеткә манара куйдырды. Соңыннан депутат булгач, бик зур ил агасы булып үлгәч, авылында мәктәп, мәдрәсә, мәчет һәм елгаларны, буаларны матурлап bir тарихта шын татар авылы барлыкка китерде, ягъни китүгә мактап катнашты дигән. Минем уемча шагыйрь авылы шулай булырга тиеш, аның бу беренче узмагы. Инде туйда иткән җмах вәгъдә итмим сиңа. Тамухка да кертмә белгән сүзе бу бер кадәр аның инде тыйнаклыгыннан гына килә. Разил хәтта шустун чагында да, соңыннан да үзенең гаиләсен оҗмакта яшәтте. Хәтта оҗмакында, шигърият оҗмакында һәм ил кеше эшли торган, бүтән эшләрне дә эшли торган үзенең үз кулы белән, үз акылы, үз таланты белән ирешкән оҗмакында яшәтте. Разилнең нәселе турында сүз булды. Мин Исмәгыйль абыйны да, Таһир апаны да күреп калдым, сөйләшеп калдым, бик яратып калдым аларны. 8 баланың шулай барсында туганнарын күрдем, белдем. Һәм шуны әйтергә кирәк. Әлеге дә баягы Таҗетдин Ялчыгыллар фатихасы белән бу гаиләдә бүтүнесе дә әдәбиятка гашыйк, шигырьгә гашыйк һәм үзләргә язалар. Шәҗәрә дигән бер китап чыкты, анда аларның шушы нәсел турында һәм аларның язган әсәрләре белән. Зәй буйларыннан килгән тагын бер җигет, Müdәррис Әгъләмне, бүген исәп алмасам шулай ук дөрес булмас. 63 елның җәендә бу ике яңгына мәктәп бетергән кеше Казанга киләләр. Казанны яулап алырга, билим сарайларын яулап алырга һәм әлбәттә шөһрәт парнас тауларына менәргә. Һәм чынлап та алар ул тауларга менделәр. Икесе дә Татарстанның халык шагыйре. Казан шәһәр университеты илтирәк китте. Казанда университетта чакта Разил Зөлфәт кебек булып шагыйрь белән бергә, башка учурдашлары белән Зиннур Мансуров, Араз Баюв, башкалар безнең шунда чыныгы алганнан соң Мәскәүгә барып китте. Әдәбият институтына һәм үзенә күңелсез булмасын өчен мин фәкыйрь гизелдә җибәрә алып китте. Мин анда әдәбият, югары әдәбият курсларында укыдым. Бергәләшеп өйрәндек, бик затлы, зыялы нәсел белән туганлаштык. Һәм шуңа күрә мин Разилнең шул чордагы аннан соң эшләренә һәр вакыт хәйр-хак булып, карап, сукланып, бергәләп яшәдек. Һәм Разил депутат булганда да, Пин клубның директоры булганда да, һәм башка бик зур эшләрдә булганда да, комитетлар җитәкчесе кайрылып җиткәнчә, бүтән эшләрдә дә мин аның бүтән җирләрдә оҗмах тудырырга, халкына изгелек эшләргә, игелек эшләргә хәзер булуын күрдем. Һәм үзен яшьтән үк ул ил агасы итеп тәрбияләде, шуңа әзерләде. Икенче оҗмах Разилнең озак еллар буе китапхана директоры булуында. Иске бер китапхана үрәткә китереп, бик зур эшләр башларды. Дөньяда зур шагыйрьләр берничә генә китапханәче булган. Алар Адам Мицкевич, Аргентина язучысы Борхес, үзебезнең Мирхәйдәр Фәйзи һәм башкалар. Борхестан үләр алдыннан сораганнар, син оҗмахны ничегрәк үз алдына китерерсең дип. Мин аны бик күп шәп китаплары булган, китапхана итеп үз алдына китерәм дигән Борхес. Разил дә безнең
Менә шундый бер иҗмах тудырды. Ул безнең милли китапханага әверелде. Чөнки аңа Хәсән Туфанның шигыре таныш иде. Ходай белән мин сөйләшәм, бит ул миңа сорау бирә, менә иҗмах кызлары сиңалар белән сөйләш ди. Иҗмах кызы әйтә, я татарский белмәс, ди әйтә. Миңа телем юк икән. Иҗмахың нигә кирәк? Дигән Хәсән Туфан. Бу Разилнең дә йөрәгенә кергән, шуңа күрә ул чын милли китапхана булдырды. Ул китапхана безгә бер институт та, университет та булды. Ул хәтта бик күп язучыларның, сәнгать кешеләренең, татарның асылларының, кызларының урыны булды. Разил янында, Тәмин янында, Яшел Тәмин янында тапшырулар, берәү аны бишкә бүләйек, башка тапшыруларын, телевидение тапшыруларын шунда эшләде. Һәм үзебезнең 20-нче гасыр ахыры, бу гасырның башындагы бөек атаклы кешеләрнең барысында дип әйтерлек интервью белән тарихка документлар, истәлекләр, язмалар, шигъри мөрәҗәгатьләр калдырды. Бу да аның бер иҗмахы. Аннан әле депутат булып 30 ел эшләгән шагыйребез, ул әле безнең яңа җыен фондының шулай башчысы, аның оештыручысы булды. Аның башында Миркасим Госманов, Әбрәр Кәримуллиннар кебекләр торсалар, аларның эшен Разил дәвам итә. 100-дән артык безнең татарның асыл кешеләре, шагыйрьләре, философлары, дин галимнәре, бүгенге язучылар, классиклар, аларның китаплары алтынлы һәм үзләренең эшләге белән дә алтын китаплар. Менә нинди халыкка иҗмах җимешләре кайтарды Разилебез. Әлеге җырлар яңгырый бүген, берәү аны бишкә бүләйек. Бу җыр миңа хәтерләтеп куйды Мустай Кәримнең шундый шигъри юлларын. Мустай Кәримне Разил бик ярата иде, һәм Мустай ага үзе дә Разилне бик яратып, бик дустана яшәде. Утур шимле янса, елга тире аксагына, бүлешүдән акыл, дуслык һәм җыр ортагына. Менә Разилнең бу кредосы, тормышка алган максаты кешеләргә яхшылык эшләү, изгелек эшләү һәм үзенең бәхете белән, шатлыклары, иҗади җимешләре белән халык белән бүлешү. Халык аны аңлады, халык аны яратты һәм үзенең сөекле шагыйре, сөекле ил агасы, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе дип таныды. Бу бәйрәм, бу сүзләр шуның билгесе. Котлыйм сине, Разил.
жері, Болгар илі. Тарихқа мен сақлым зор өпке. Бабамдарының мәғрур жаны кебек, көтәрілә тұрғай биікке. Басы бұйлап біреу жырлап келеді. Шал тарихтан келеді ерсін. Барысы да 1000 ел ілеккедей. Арғаматлар шаба ерсіз. Барысы да 1000 ел ілеккедей. Ай құяшы, зәңгәр көгеде. Büyük ilden şülmek vatıkları bulak bulup kalgan bu künge. Bütün nerse munda yakın mina, eytirsin min enkem koyununda. Bütün nerse munda bulgarımның ınıkları kebek duyula. Arabeler, taşlar arasından başın iyip tıra kılganlar, babamlarının sözün söyler için tik kılganlarına kalganlar. Болгар илі, babamlarının ili, Turgay мұңы minем мұңларым, min Turgayны түгел, бүгін көе babamlarının жырын тыңладым. Яна музей Қазан өзегінде, яна тамда дәулет музейі. Яна кебек көе бабам йорты, яна кебек минем үз үйім. От ішінде інжі, асылташлар, бұл язмалар, нәсіл башыбыз, ғасырларны салып желкелерге, подвалларға китап ташымыз. Бұл китаплар енді нишен шықат, исен шыққан яудан, янгыннан, ғасырларының қора табы болып, битлеріне құрым яғылға. Терезлерден ургый кара тетен, шымға салып якын тирәне. Яна музей, әйтерсеңле яна, халкыбызның соңга кирмәне. Безнең тарихында нишән шықат, күтәрелгән көлдән, күмердән, патшалардан шыққан янгыннарны утка кіріп халык сүндергән. Янәшәдә Җәлил, кул бұғаулы, күзләрендә халкым газабы, бұғауларыны йыртып ташланыр күк, сақлар үшін уттан қазанны. Янды музей. Біз хаман исән шықты тағын янгыннан. Подвалларда бүгін біздің тарих. Тарих бикті. Музей ябылған. Sesini uylamır,
Мен аның бүтін фикірлерін, ана шул депутат болғанда шыққан шығышларынан да білерге болады. Аның бит татар халқы турында көп әйткен сөздері бар. Ләкин мағайын аны яқшы тасвирлай тұрған аның ижатыдыр. Өзі турында былай deyозы. Қайналсам да, харшап алға, дәшәм сені тұрмаш. Қаразын нені батыр. Не деген халде болсам да, мен де тұрмышын алға шақырып барады деген сөз. Ол бит шынатта берішмеді. Аның түрлі шақырылды бет, ол дегеттің. Әлі Нашарғыны тұрған шағыдағы Мәскеуде оқыған шағын еске түсіріңіз. Кім шеттерде оқып берген шолды бәйінді. Ол өз халқына әр уақыт ышанышымен қарайды. Өз халқына, татар халқының келешегіне ышанақ ол, үміттеніп тұрады. Мен миллетім, татарларым білен бірге жақтағына бақытлы. Ол зор дәулет бөлігіне лайық болғаш, меңа хабар етті. Міне әр түрлі кіші түрлі хабар етті. Кімге де болса, мысалы шынды бөлек берселер, ол меңа язар еді, достым, меңа шынды бөлек берділер, менің қызметім шылай болды, халқым мені бәйләп деп язар еді. Бұл меңа бесі қазар. Меңа да шыны берділер. Сізмен білен соғаным ішіндерімді деп үстап қойған. Ана бұл юморы білен, ана сол күлуі білен өзіне тартып тұрады. Біріншіден менен көтерәшінің білен. Өзін түбен сіткен бұла. Күліп күнен әйтер. Ол өзінің бөлегін кемсетуден түгіл. Ол аны күліп те әйте білу білен. Аны да әйте білер екенлігі баса. Ол татар тілін яқшы білен. Сол татар тілі білен файдалана да білен. Бір уақыт өзінің кітабын меңа бөлек еткенде, жырларымыз, ойларымыз ортақ болсын деп жазған еді ол меңа. Біздің шыннат та ойларымыз ортақ. Біз ikimiz de milletçiler hesabına kiramizdir indi. Şunun üstüne o milletperver şahıs, ol qabatlanmaslık şahıs. Rezil önüm, min yaşa, özün tilegen şey yaşa. Senin ali icatına mindən başka da kupler, milyonlar saklansın. Rahmet ediyorum. Gerek Rahim'nin Tatar kişisi diyen şiirine yazılgan jır zamanında bik nık tarala. Ona özü izerge yaratkan Tatar rahatlanıp tınlay, lezzetlenip jırlay. Hatırlasanız jırda mındır sözler var. Su arında sızlangan, sarayında sargaygan sindir Tatar kişisi. Sibirinde sibirgen, Şilebide şilengen, Irımbulda ırılgan sindir Tatar kişisi. İstanbul'da ıslanıp, Üzbeklerde üzgerip, Kırımlarda kırılıp bittin Tatar kişisi. Ural'ında uralgan, Kosinlarda kısılgan. Razil Valiyev bu jırını tüzü bakırına hep tınlattırada, salkın su içip halalgaş, ay digerey. Sin Tatarını inktiktürü boyunca gajep de zor ıstalık kış koygansın deyip. Mınday matur maqtav sözlerinden son gerek rakiminde ışınıp gitti. Min eli özü bizning respublikadağı rayon isimlerinde sanap çıkmakşıydım. Eydik ozna koyda ozıngan, boğazında boğulgan, orşasında orşılgan. Ciddi. Artık da gidelim Tatarası. Maştap Tataraya. Mine simitanda Kosinlarda kısılgan değilsin mi? Mine şundan son birine cümle istep koy. Şu kotkada şu kıngan, şu zide. Mine solay Ruslarca şayaroları bilinde, sallı mekaleleri, publisistik yazmaları aşağı Razil Valiyev özünün kalemdeşlerine karata fikrin taşqa basıp tura. Razil Valiyev'nin özü turunda fikir işitir için hazır sahnege Yazıcılar Soyuzu Birliği Reisi Rıkayıl Zaydullah'ını çağırırız. Rahim ediniz. Hürmetli cemaat, bayram kutlu olsun. Razil abi, sana Yazıcılar Birliği'nden bürek
Шамаил, Көптаушкер шығып тұрма. Тапшырылар сеңа. Бұранылар әйтішті, биштәрім жеңіл болса да, көңілім сеңа қаратла ихтирам, рахмет хисләре һәм құтлаулар белән тулы. Бunda итtiler indi, Razil Avali'nin mezeklerinde seyrettiler. O şundan da bir Türk dilli, bizim adi halık dilge bitken deyip eytiriydi. Anın terte şu verilmeyen yazışı pek yoktur. Eğer var iken demek olsun yazışı tübü. Bina da anın terte şu kağılıp bitken idi. Gayaz İskakı'nın 130 yıllarında iken opera tiyatrında ben bir yarsıp yanıp şiir okudum. Anın olay tamamlanaydı. Nige biz kaman hukuksuz, nige biz kamanda kim Tukay Gayazga endeşken minsin kimge endeşin. Birinci günden sonra Razil Bey bilen şuraşarız. Adette şimdi xəldən işin Razil abi deyim. Sinikinden eybetrek deyim. Ben indi bana şimdiden miydim elbette anı xələ. Her vakit minikinden eybetrek bu atırganıydı. Gerekten maddiyattan. Lakin indi yüzge verip eytirdi. Hiç başıma getirmem çünkü Razil abi andık çıktı o bir itafetli. Medeniyetli kişi. Niye olaydı desin deyip sıralı indi seyirsin. Benim dimine endeşir için sin vardı. Esin bir kimindeyim. Kızlanır. Her bir şairinin program şiiri var. Razil Veli'nin de ataklı şiiri var. Ya dünyanı özgerten bir bugün ya olmasa bizim özgeren bir. Şundan da bu indi klasikaya düşken bu şiir. Ulana 50 yıllarlık yazılan Telek Asr'ın 25. yıllarında göresen şairin sözlerine Tengri bizi kulak salışan bular. Mesela Musa Celil'in İskeçirik onun Bəxit degen 13 yaşında yazgan Bəxit degen şiiri var. Men kulma kılıç olsam, yavkurunda yatıp kalsam deyip baradayım o il için özünün gımırın biliyün, gımırın biriga ezir bulun, hemen Bəxit deyip sanağı turundaydı. Bu şundan da mene Sıngır şiirlerinin birisini iske alsak jırlarım degen, Sıngır jırım Palaş Valdasına başını tutkan kiliş yazılı adıydı. Demek o özünün mesleğine her vakit ülgençlik doğru kalgan. Razil abi da mene şu şiirinde elbette özüne maksat edip dünyanı az gagına olsa da yaxşı yakka özgertüyor. Fikrin ciddire hem şuna benimse bu gıbır boyu doğru olup kaldı. Elbette o şiir bu məğnəni anlatmı yanında bir küp məğnə tismirləri var. Həmin şu məğnə tismirlərinin belki Razil abi özü şagir bit o eşittir. Kütten bilgenini yazan bilgen kişiler. Şu anda ulanı belki ben o min hazır sizge aytırga telegen fikrini göz aldığında tutmagandır yazganda. Lakin men bu şiirini başkaçarak gördüm hem yanadan ana nazire diyetim ve yarı diyetim bir şiir yazdım. Ya dünyanı özgerten min bugün ya olmasa özüm özgerem. Kımır yazılarında etken sözünün kaytavazlı kildik bizlerden. Algısındık dünya özgertirge Razillerden görüp bizler de üzgermişe çal yigitler gibi kilip kırdık mene bizlerge. Açılsa da kaşak şiir sırrı tağılmadı dünya şiiri. Tanlar bizni tanır gibi gidi karşığa incir yığırdı. Sarı çeşin cilde cilfirdetip tiz otura mene tizlerde. Biz kaman şu üzgermedik olay.
Dıncağına yatsız. Güzel. Rahmet. Kırma düşlerime min bittiğini kuptan anlattım Şeycileri kuptan anlattılar Barattılar savaşı buldum Şeycileri Kırma düşlerime Mindim halgire kınlar düşünme Siyah hazır var kıyamında Yaşın hazır var düşümde Siyah hazır var Yaşım hazır var
Мәхәббәттән өмет үзгән чакта, синең белән нигә кавыштым? Сау бул инде, шушы кавышуым булса иде соңгы ялгышым. Кавыштырмы икән уртак кайгы, кирәк икән уртак хыяллар. Сау бул инде, сөю бакчасында бар агачлар яфрак кыйганнар. Кешеләргә бәхет биргән сөю миңа бирде күзләр сагышы. Сау бул инде, соңгы мәхәббәтем. Сау бул инде, соңгы ялгышым. Син күрмисең. Әйе, күрмисең син. Ашыгасың, алга чабасың. Ашыкмачы, ялгыз үтеп булмый кайгы белән бәхет арасын. Син сизмисең. Әйе, сизмисең син. Син сизмисең йолдыз атла. Җиргә карап күрми каласың син. Син күрмисең күктә ай тула. Син туймыйсың. Әйе, туймыйсың син. Көзләр киләннән кыш була. Салкын җилләр әнә җиргә ятып елый. Ятып елый җилләр таш юлга. Шулай күрми, сизми, туймый гына. Күңелең соң кая ашыга. Йөрәк җилем ятып елар әле. Минем йөрәк тиздән таш була. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlı yıllarım yanar. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yanar. Bakın bir yıl şavladı, tuzları baktan karını. Akarlı boyunladı şan, yanayıl şatılıklar. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yanar. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yanar. Ağır bir yere vurur, kalıdı. Kalıp bulup canlayla yanayı bulutlar, yanayı bulutlar. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yanar. Yalan karlar, yalan karlar, yanayımın kar yavar. Kar üstünde uşak bulur, yaşlık yıllarım yanar. Kar üstünde
Яшьлек елларым яңа. Bugün tağın meni taşlap gittin. Tünü boyu seni izledim. Tonga kadar müldireşip durdu bar yıldızlar. Senin gözlerin. Senin gözlerin kök bar yıldızlar. Senin gövden kibik ak tallar. Sen gitken yol kibik ayının yolu. Min odaşam, battam, butalam. Yıldızlarga uğrayam boyum жетмей. Kuşağıma kirmey tallarda. Sen qayda deb güller sorasalar, men ne deyip aytayım olarga? Sen qaytingdi. Yıldızlarını kızgan. Olar qabat yıldız bulsunlar. Quyosh yig'ib kelar. Quyosh yo'li sen qaytasi oltin yulsima. Yirgen ide, yakan
Bilmegеш deşmeyim, soramayım. Ümit üzüp can talkıngan mende kimdir deşti? Selam Şurabi. Nerse için jirde yaşaymışsın? Nerse için jirde tuğabız? Min sırauğa cevap birdi kibik. Kinet yangıragan bu avaz. Yep-yaş saldat nidir sürüymina. Kovalana, ımlay başağa, anları şeşek kalap kuya. Mıltık küpşesinin başına. Kursete ondan al kuyaşka, kursete ol tavlar yağına. Bilen dostum, bir süzsüz devamlıyım. Tınışlıklı canım sağına. Yolunu iret, odaştım min bugün. Min günemi, iller odaşa. Tamaşaşı bulup kalıp bulmay. Jirde olsa, soğuş tamaşa. 41'de gitken irler kaytmay. Alar Ali Haman yavlarda. Çul yavlarının aşı kaytavazı. İşittiler sizin tavlarda. Temuk gibi kaynar uranlarının basa utlu taşına saldat ile jitekleşip çıktık. Min yugaltkan yolunun başına. Barıldı da ulandan gitip vardı. Kol bulgadı. Selam Şurabi. Kuşağını alıp pıstan. Yattan kavura. Şun saldatının kırıs yılmayığı düşlerime min kot kireşek. Başımızda yana urtak kıyaş. Mıltık küpşesinde. Al şeşek. Татарстан Республикасы Президенті Рүстем Нұрғалиұлы Меңдіханов Разил Уәлиевқа Дуслық орденін тапшырды. Ұлық бүләк білән шын көңілден сізні тәбрик итәбіз. Дуслық жеклерін нығыту жәхәтінен Разил Уәлиев қойларда ғына шығыш жасамады да, нинди генә очрашулар алып бармады. Шундыйларның берсе 1985 елда Афганстанда соғышның ең қызған шағында Разил Уәлиев өзі тіләп ижад командировкасына китә. Мақсаты ондағы татар илекләрен табып алар турында әсәр язу. Соғыш дигән афәтнең нинди қорқыныч нәрсә икәнлеген ачыклау була. Китер алдыннан СССР Язучылар Союзында аны бик каты кисәтәләр. Сәяси эшләргә тыгылмаска кушалар. Карагыз аны, сез анда ижад командировкасына гына барагыз. Ижад белән генә шөгыльләнәсе булыгыз диләр. Афганстанга килеп берничә көн узуга Разил Уәлиевне телевидениегә очрашуга чакыралар. Әңгәмәнең иң кызган вакытында гына алып баручы тәрҗемәче аша Разил Уәлиевка мондый сорау биреп куя. Менә безнең ил икегә бүленде. Bir ягында biz, икенче ягында дошманнар. Читтән килгән кеше буларак сезнең дошманнарга мөнәсәбәтегез нинди? Разил Уәлиевнең шундук башына Мәскәүдәге тиешле органнарның ныклап кисәтү исенә төшә. Бераз уйлап торганнан соң булай дип әйтеп куя. Мин бит әле монда яңа гына килдем. Бер көнне дә белмим. Гомерем буе Татарстанда, Казанда яшәдем. Минем бөтен дошманнарым да шунда калды дип җавап бирә. Akbar kap yalnızları doğmuş
1999 елда татар язуын латин имләсенә күчерү турында канун кабул ителгәч, Мәскәү даирәләре моңа теше тырнагы белән каршы чыга. Озакламый хәтта Россия законына латин язуына киртә куйган матдә дә кертеп куялар. Шул гаугалы көннәрдә латин язуына күчү мәсьәләсе Россия дәүләт думасы парламент тыңлауларында карала. Анда Татарстаннан доклад белән депутат Разил Валиев чыгыш ясый. Аның чыгышы тәмамлануга Карагрух сәясәтче Владимир Жириновский торып баса да, гадәттәгечә акыра-бакыра башлый. Сез Кирилл алфавитыннан латинга күчеп Төркиягә йөз тотмакчы, Россияны таркатмакчы, җибәрмәкче буласыз дип акыра ул. Разил Валиев аны тыныч кына тыңлап тора да, болай дип җавап бирә. Татар халкы үз тарихында 1000 елдан артык гарәп имләсендә язган һәм укыган. 1551 елдан 1927 елга кадәр гарәп имләсендә язган һәм укыган. Россия эчендә килеште. Әмма аңа карап, рус дәүләте таркалмаган. Әгәр бүгенге көндә үзегез әйтмешли, иң биек, иң куәтле империялардан саналган Россия татар хәрефләренә генә таянып исән тора икән, бу нинди биек империя була инде? Yazıcı Tufan Minnullin белән шагыйрь Разил Валиев Татарстан Дәүләт Советына депутат булып сайлангач, икесе дә бер комитетта эшлиләр. Атналар, айлар, еллар буе бергә командировкаларга йөриләр, очрашулар уздыралар һәм бәйрәмнәрне дә бергә үткәрәләр. Шундый бәйрәмнәрнең берсендә иҗатташлар, фикердәшләр Разил Валиевның бүлмәсенә җыелалар. Өстәлдә котлау телеграммалары, ием хатлар, бүлмә хуҗасы Разил Валиев аларны кочагына ала да кәнәфигә илтеп сала. Монап торап торган Туфан Миннуллин, нигә инде анда куясың? Бүлмәдә урын беткәнме ни ди? Моңа каршы Разил Валиев кәнәфинең аркасыннан сыпырып: "Эй, Туфан ага, татарның ак сакал язучысы булып та шуны белмисезме ни? Бу котлау телеграммаларының 99% бит миңа түгел, менә шушы кәнәфигә килә. Әгәр дә мин иртәгә эштән китәм икән, мине котлаучыларның саны 100 мәртәбә кимиячәк. Яңа хуҗа килгәч, кәнәфи яңадан котлау телеграммаларына күмеләчәк. Шулай булгач, без монда очраклыгына, кәнәфи мәңгелек. Әйдәле шулай булгач, кәнәфи шәмберне күтәреп куйыйк. Bizimden belgelerinde bizim uylarlarını silemeli. Ben barıdır külerler jiyim. Benim yazışlarda tapkırlığı bir kişi. Mene simbil tapkır kişi şu ara biremisini yaratam. Anlarsın bizim yazışlardan İldar Yüzeyi var ya, acayip tapkır kişi. Mene şuşlar arasında bizim rezilde, acayip tapkır kişi. Mene şuşlarda benim bir şey isteğim var. Hani bir isteklisi silersin, bir silmeyi silermen şolaydı, içine kurup giderik. Film Klub'dan dünya külemine şu yazışlarının bir uyuşmasına konferensiyaya vardık Berlin'de. Berlin'de bir motor, Arap dürübüz, bütün uğramların yurtlarına karab, sıklanıp dürübüz. Bir vakitne Razil Araptırıp boyları etti. Ay Tufan abi, bizning atilar bunda kelib tartib o'rnashtirib ketgan. Bilgilenmeler yaxshi xatirlayman. Razilni bitamiz, Farid Xayrovich bitadi, men bitaman, semyasi bitadi. Yo'q, qaytmaydi. Ishlaga kerak deydi. Shuni bek uzoq turib qaytdi. Men ishlab bo'lay uzoq berdi. Sen Tufan abinin samolyotda oturma arkasında Berlin'de jüri yürüp qayttık. Men Berlin'de 20 yıllap deputat bolup turam. 20 yıldan ortarak turganda. Lakin bir qaşanda men reglamentni o'qiganim yo'q. Bir tartibni bilmayman. Sizlar ishlarga tegishli deputatlar tilasa qay vaqtda qishqiram, tilasa qay vaqtda chiqib chiqim, Farid Xayrovichdan oshib keladi. Tufan Abdullovich,
Регламент деген нәрсе бар екен. Мен барлығын білмеймін. Шунан соң енді қай вақытта бек көңілсіз болып кете, қызықсыз сөйлесулер, шығыштар бола, мен ұйқым сұрап кетем. Ұйқым сұрап кетем де бір уақытта Разил айтты, Туфан abi şişenip yattı. Matsi bilesin, ben bir tertipsiz kişiyim. Ben bir başında fazla işinde işlemedim. Her var icad bilen şürlendim, bana bu deputatlıkta saylanmıştım. Beni daimi işlevişi deputattım. Bizden komitette Razil'in orunbasarı etip koydular. Men endi o'zimcha yuraverdim. Razil bir tertipli kishi. O barsın da bilen, bütün zakonlarını okugan. Men okugan zakonlarını endi o 10 mertebe ko'proq okugan. Bir vaqtda men ya so'nga qolam, idora bu komitet o'tirishina, yetdina kelmay qolam. Razil bey yaxshisinmi endi? Tufan abi sen narsa bo'la yursin deb. Tabii начальникларsa meni chaqirib shu yerga yoqsin deb. Все-таки men bir klassik. Şundan so'ng bir vaqtda bu menga aytdi. Tufan abi, sen bular o'zingning foyda ishlaganingni, men bir uyushmadan xizmat olganligini bilasizmi? Mana menga shu jita qoldi. Şundan so'ng men eng kemida bir 3 oyga tartibli bo'lib kelib taqdim qilaman. Mana shu ishlaydi. Bir qachonda Razil menda qotib berilib kishini ranjita turgan so'z ayta bilmaydi. Motorgina itib, hatta mana meni de bo'ysundira. Meni endi Najiba bo'lib, Najiba da bo'ysundira olmagan kishini Razil bir so'z bilan aytib bo'ysundiradi. Razilga asanchoq qiling. Kelajakda da birga yasharga yozsin. Sizlar mendan yoshlar, Eldar Yo'ziyev aytmishi eti bitana 50 to'la boshladi deb. Şuanra göre onlarga istelik sağlık dileyip, birge yaşarga yazsın, birbirimizni anlap, fikirdeşler bulup, biz bulayda yakın fikirdeşler, ama lakin bizden bir her vakit aytatırgan aybir, biz yazışçılar, bütünümüz fikirdeşler. Bizden orada milletimizge karşı işlegen bir kimde yok. Biz varımızda milletke hizmet edip yaşıyoruz. Senin bilen niye kavuştu Merhametten üzgen şahta Senin bilen niye kavuştu Soğuk indi şuşuma
bir özüm şiir boylap baram. Yazlar bilen yeşillenem, kışlar bilen şal ağaram. Ujmahım da bultırmışım, tamuğum da bultırmışım. Eketlerge şanırga, tabınırga köp yaştım. Barıp kirdim urmanlarga, kilip çıktım king kırlarga. Sızgırmadım urmanlarda, aşıtmadım jır-jırlarga. Usta barda tilim tiydim turgay barda. Bakıp kirset işlerime, korkup yattım uyanırga. Sıklandım men imenlerge, sıklandım men usaklarga. Ağaçlarını birge jiyip, bir kısık kışaklarga. Men narası bala buğay. Şaman kebek şaşıp küldüm, barıp çıktım jir şidine. Işıramadı mena ulem. Uçsam kugim, yüzsem kulem. Yerlengen atım kite, bir meclisi bala kebek. Tabınam gel, tabiat gel. Oyır gure, yırtlar yılap tıra, kızganalar buğay dünyаны. Күз китерген сары күлмәк киде, жер шарының менә буяғы. Собулаш мен итме кышлар китте, кояш артыннан. Кышлар халкын уйлап басып тұрдым, шапкан шакта төшеп атымнан. Жир нурасы, сабый бала кебек, юынды да һаман юынды. Шистармады ләкин пычрагыннан. Мин югалттым бугай юлымны. Мине ташлап аргамагым качты, чабып китте дала ягына. Иерine менгермәсә дөнья, асылынып барык ялына. Кабат кайтмас яфракларын сагынып, бар агачлар ятып елады. Агачларга кушылып мин еладым, сагындым да үткән елларны. Кышны уйлап, моңсуланып йөрдем. Каурыйларын куйган казлардай. Бар өметем минем язда иде. Кыш артында чөнки язлар бар.
Yanlış yollarımız, bәхетләргә барып ялганlar, язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын, без беләбез бәхетләрнең, сөюдән яраласын, язмыш безнең бәлаләрдән, кайгыдан араласын, без беләбез бәхетләрнең, сөюдән яраласын. Her bir tane balkın kıyaşlıksın, her sayın ufak Allah'sın. Bir kişiden yoktu dünyada, bәхетlerden akının kalmasın. Yazmış bizler belalardan, kaygıdan aralasın. Biz bilemez bәхетlerden, söyüden yaralasın. Yazmış bizler belalardan, kaygıdan aralasın. Biz bilemez bәхетlerden, söyüden Yerde yaşar bәхет икәнлекне, еллар узгач кына аңладым. Дөнья матур яшигән һәр чак, догасында булыр Алланың. Язмыш безне бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең, сөюдән яраласын. Язмыш безне бәлаләрдән, кайгыдан араласын. Без беләбез бәхетләрнең, сөюдән яраласын. Без беләбез бәхетләрнең, сөюдән Мәскәүдә укыган вакытта Разил Валиев берничә мәртәбә авылга кайта торган була. Авыр булыр дип күчтәнәчне Мәскәүдән алмый. Казанга кайтып төшкәч, вакыт чыкмый. Аэропорттан туп-туры Түбән Камага аша. Әй, кәнфит кайда да бер кәнфит бит инде ул ди. Шунда гына алырмын ди Түбән Камада. Түбән Кама автовокзалына кайтып төшсә, авылга кайтучы соңгы автобус көтеп тора. Утыр мин эшлисең. Авыл ташлык авылга алып кайта. Авылга кайтып төшкәч, кибет кәкрәдә күчтәнәшкә дип берничә кило конфет ала. Һәм әнисен алып кайтып бирә. Икенче көнне Разилларга конфет күчтәнәш белән чәй эчәргә күрше күләм карчыклары җыела. Мәскәү конфеты инде бала. Тәмнәре үпүдән. Авызга кабуга алып китә, кит сөйләмә акыйдат. Безнең авыл кибетендә каткан чистәй конфеты түгел инде дип. Әбиләр Разилның авыл кибетеннән сатып алган күчтәнәшләре белән рәхәтләнеп чәй эчәләр. Мактый-мактый чәй эчәләр. Менә сиңа Мәскәү конфеты. Шулай bir чакны Японияга халыкара конференцияга баргач, Разил Валиевны урамда япон кешесе токтата да тәрҗемәче аша, аннан сораша башлый. Сез каян килдегез дип сорый ул.
Россиядан, Мәскәүдән самолет белән очып килдем. Мәскәү кайсы тирәдәрәк? Минем анда бер дә булганым юк. Мин үзем Татарстаннан, аның баш каласы Казаннан, менә шул Казаннан 800 чакрымда көнбатыштарак урнашкан. Кызык, Казан кайсы тирәдәрәк? Минем аның хакында бер дә ишеткәнем юк. Кайсы тирәдә дип инде, Идел елгасы буенда, минем туган районым Түбән Камадан 200 чакрымда. Түбән Камада укыдым, мин шунда мәктәпне тәмамладым. Түбән Кама кайдарак? Түбән Кама кайда дип инде, ансы шунда. Минем туган авылым Ташлыктан 10 чакрымда төньяктарак. Япон кешесе. Башым кага-кага, Разил Вәлиевне тыңлап торганда, шундый түгел, тулы мәгълүмат алу өчен рәхмәт әйтеп китеп баргандый. Инде Ташлыкның кай тирәләргә урнашканын алардан да төгәлрәк белүче юк. Каршы алыгыз, юбилярны якташлары котлый. Рамил Хәмзә улы Муллин
Şuşa zor tantanalar kilip sizge indi. Rahmet sözleri жеткерәсем килә, чөнки халыкта шундый бер әйтем бар. Шәхесләр туган якның тарихын бизиләр ди. Шуннан да менә Разил Исмәгыйль улы инде ул безнең җирлегебезнең бер йолдызы. Үзенең инде сәяси тормышы турында белгәсем килмәй, чөнки аның турында бик күп шәхесләр монда әйтеп киттеләр. Шуннан да менә туган җир yaratışı, özünün avlun yaratışı, özünün tuğan yağın, tuğan kişilerin yarattığı, ulu indi menə şuşa səhnəmizdə, həm indi şuşa zağımızda bulğan tüvən kamalarının sonunu sonasaq da, ulu indi göstərib tura, onun hər birisi yaxın dostu, hər birisi ona avuldaş, həm hər birisi onun yaratqan kişisi. Həm bola olmaydı olu, çünki içindən da o tuğan yerində şuşa taşlıq şişməsinin suvun tatıp, onun indi ko'nglida shu ijodda albatta is solgan shirlik shu tuban kamijligi. Biz Razil Ismagil bilan indi ilikdan tanish, hali musiqachiligida tanish, endi har vaqtda onun bilan kengashishib, shu o'zimizning millat jonli bo'luvi, tug'an jonli bo'luvina cho'qqatib yurdim. Shundan onun indi tug'an yog'i Toshliq ovuluna borsam, u ochiq muzey, ovul muzeyi. Менә авылның кайсына урамына барсам да, анда кешеләр дә шулай, авылы да шулай, аның биналары да шулай. Шуңа инде Разил Исмәгыйль сезгә бик зур рәхмәтем җиткерәсем килә. Менә шушы эшләү дәврендә ул бит инде барбер теге түрә булуның адрак файдасы бар бит инде. 5 сазы депутат булу сәбәпле аларга рәхмәт белән күп кенә клублар да ремонтланды, китапханәләр дә байыды. Һәм алар гына түгел, шуннан да менә шушы эшләү вакытында Разил Исмәгыйль яшь буынга, шушы иҗатка hem edebiyatga muhabbat solib, bik ko'p shaxslarni tarbiyalagan kishi. Aning ko'pisi endi bugun jurnalist bo'lib, qaylari endi yozuvchi bo'lib, qaylari endi san'atda, qaysilari madaniyatda o'z o'rin topgan shaxslar. Shunga ko'ra bu da albatta shu kelajakka solgan irliqlarning jimishidir. Shunga ko'ra sizga zo'r rahmatim yetkazim keladi. Bo'lug'ingiz uchun endi Alloh subhanahu va taolo kelajak turmushingizni iptashingiz bilan bolalar quvonishini ko'rib, shu ishlagan ishingizning natijasini ko'rib, milletimizin şaşap atkanını kurup sizge yaşargan nasip olsun. Çünkü indi siz büyük hizmet duyan kişi televizyon saklığında, milletimizin mirasımızın saklığında, şiirlerimizde, icatlarımızda biz onu kurabız, duyabız. Sonra gelişek durmuşumuzda boy bulsun, icatka boy bulsun, şahıslarımızga, kişilerimizge boy bulsun. Yumurda bulguz her vakitte şöyle güdenlik keyif bilen bizi şartlandırıp durga sizge nasip olsun. Sağ selamet olunuz, imin olunuz, İngiliz dilekler sizge ihlas kumulden varlık tüven kamular isimden. Taşlık avulu isiminden, hem indi medeniyet, hem edebiyatını sevişler isiminden, hem şahsen özümüzden şu rəhbətimiz yetirge rıxsat ederiz. Bizim Tataristan'daki bütün yetekçiler de bizim rayon başkanlığıyla Tatarca söylerse, Tatar dili мәңгі yaşar. Partadaş ayansında kalmanın bu belen giderseler. Bana 75 yaşka jildi. Aynen. İkimiz yazılan jırını Aliyastar Kamal Teatro piyasında, sahnesinde gürülletip jırlarla şulay jırlar bizde güzel idi. Olmaz, hatırlıyorsun ve biz 12-13 yaşta vakitte bizimizin Taşlık avulu klubu açılıp Zercerlagar edik seninle birge. Sen garden gün sana koşup zerlagan edim. O zerrin sözlerini hatırlıyorsun iken. Cana yürek, yalkınlap, yana yürek, yangan yürekni basarga ahli başar, ne yürek deyip zerlagan edim. Ya şu 13 yaşta, 12-13 yaşta Taşlık klubunda zerlagan iki jigit, mene bugün indi başkalarımızın, Tataristanımızın tüm tiyatrının sahnesinde
Jır-jırlarga jıyınalar. Tataristan Respublikası'nın Musa Jalil ismindagi davlat premiyasi laureati. Tataristonning ham Rossiyaning otqozongan madaniyat xizmatkari. Rossiya Fanlar Akademiyasining sharafli akademigi. Tatariston Fanlar Akademiyasining sharafli a'zosi. Tugankama shahrining maqtovli grajdanini. Ingushetia Respublikasining otqozongan san'at ishliklisi. Yuqorida ikimiz bosib turmaymiz. Bundan tugal bir atna ilik Almaz Hamzimning mening eng yaqin do'stimning da 75 yashi bo'ldi. Ana vaqtlar. Şu kadar ko'p, ammo lekin bugun endi mening turda da, ijod turida da, dunyo turida da bek matr so'zlar aytildi. Shunga ko'ra bu so'zlarni bugun aytmam. 80 yoshdami, 85dami, 90dami desangiz, shunda xabarim sizlar.
Yazışını biləsin kilsə, onun əsərlərini qılıb etələr. Şu an mən üzüm turunda söyləməyim, mən üzümün iş şöhrəmini oxuyum. Birincisi, mən 20 yaşda Moskvada Ədəbiyyat İnstitutunda oxuğanda yazған idim. Həm ömrüm boyu şu şehrime doğru bulurga tırıştım. Bu benim şehir programım deyip aytırga болады. Onu indi Erkayil söyley başladı. O şair deyip atalar. Әйе, минем көчле рухымнан жер вә күкләр калтырар. Хали Такташ. Жылый, сугыша җирдә. Акыл күпме җавап эзләгән. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген. Я булмаса үзем үзгәрәм. Аңламыйлар җилне зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабан туй дисәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айны кояш дигән теләсәм. Чәчәкләргә үз исемем бирәм, мин тереләм көнгә. Мин үлем белән якалашканда да акны кара дип сөйләмәм. Дуслар юкта чын дуслыкны мактыйм, бу дөньяда яшәү мең рәхәт. Adашıpmı, kayşak kilip çığa, bizning yürekке de мәхәббәт. Kayşak yalğır, onu solunu otayım. Bulgalayla endi, bulgalay, kişilerden gel yaxşılık dileyim. Min xiyali babay, xiyali. Haksızlıkны görüp yarısım şaşam, matırlıkны görüp tizlenem. Ya dünyаны özgərtəm min bugün. Ya bulmasa özüm özgərəm. Neyse, 20 yaşta yazgan şeyler buldu. Benim xiyallarım şundaydı. Şimdi bana 60 yaş dolganda şunday şiir yazdım. Devlet Sovetinde işlegende. Көссің генә йөрәк, йола куша, туган көндә һәр чак зурлау, мактау кирәк. Мактый дуслар, мактый бөтен кеше, көссің генә йөрәк. Ул сузардай дуслар сирәк булды, ишелгәндә ярлар, яңгыр булып күктән таш яуганда, кайгы алар. Ярылмышы ничек түзгән икән, йодрык хәтле йөрәк. Алау ащы хәсрәтләрне барган чакта сөйрәп. Кемнәргәдер артык зат булсак та, без һавамга кирәк. Алтын дип түгел, халкым дип типте безнең йөрәк. Ягылмадык, югалмадык илдә, без һәр вакыт кирәк. Халык безгә терәк булган кебек, biz халыкка терәк. Чәчләргә дә гөл төсләре уңган. Яндык бугай артып, янсак яныйк, гомер буе барыйк, ил арбасын тартып. Тик миликәмесе 75 яшьтә укыла торган шигырь. Җилләрдән мин сафлык таләп иттем. Bulutlardan aklılık sıradım, haklılık izlep, paklılık izlep jirde, tireneydi mangay sırlarım. Көңіліме kaygı sağış düşse, ak şeşekler jirde izledim. Ufuklarga karab küte dırgaş, sağışlarga mandım gözlerim. Aklılık izlep ömür itken gemi, ap-pak buldu şige şeşlerim. Şatlığımны җилгә сибеп бирдем, тик кайгымны җиргә чәчмәдем. Моннан ара күзне күккә төбәп, буш хыяллар белән йөрмәмен. Минем бәхет тик минеке булыр. Туктамасын гына йөрәгем. Benim bütün biyografiyim sığındaydı. Min sizge, sizin karşınızda rahmet aytar için çıktım. Min bu dünyada bik yaxşı kişilerini gördüm, işrattım, bana yardım kılsızlıklar da buldu. Benim biyografiyim şaktı, boy bizde bir aytatan söz var. Yazıcı kim bu? Nerse o? Yazıcı o biyografiya. Eğer senin biyografiyin boy iken, demek senin icatın da boy bular.
Kolay taqana ne kadar yanıtlamam bilse de eğer de senin biyografin bir şuma iken, sen birinin ağırlıklarla, kıyınlıklarla görmeyse iken sen bir başında halk önüne var bir taqan yaxşı eserler yaza almışsın. Emin dünyada pek köp narsani gördüm, aşısını da gördüm, tişisini de gördüm, maqtavlarını işittim de, gaybetlerini de işittim. Olay barısla gerek. Men hatta bunun kunda dostlarıma, düşmanlarıma da rahmet ettim. Düzeyden yan düşmanlarım yok da. Mine inanmışlar vardır. Koyuqta soruyorlar, sen o kişilerle düşman kurarsın mı deyip. Metam yok, men o kişinin düşman kurmayayım. Bizning qonlarımızın gruplarına atırdı. Ular razne grup kuruyorlar deyim. Onlara bundan da benim düşmanlarım yok. Dostlarım көп. Men onu her orunda taptım. Bizning avulda da, Ko'rshi avulda da, Tuban kamerada, Davlat Sovetinde da 30 yıl işlagan ko'p narsalar ko'rdim. Men bugun endi o'tgan turmushim turida o'ylamayman. Durusroq o'ylamasga tirisham. Chunki u o'tgan. Men onu o'zgartira olmayman, men onu bir narsada ishlata olmayman. Shunga ko'ra men olg'a qarab yashashga tirisham. Men bugun bilan kelajak turmushim qurmayman. Kelajakda men narsa ishlarman. Nendek amallar qilarman. Meni bugungi kunda shu burchi narsalar yozarman. Yozar narsalarim, syujetlarim eskitkish ko'p. Endi aytganimizcha Farid Xayrulovich aytib o'tdi, men 30 yil davlat sovetida deputat bo'ldim. Bunga qadar Tatarlar bir yozuvchining bari bu yerlar bu qadar avra kelgani yo'q edi. Demak, bu she'rlar unda eskitkish qiziqli kishilar bor ekan. Men boshqa optirab qoldim. Deputat etib saylandilar, men oralashib yura boshladim. Aytam, bular orasida jinni kishilar bor ekan. Men shulardan jinniroqlar bilan oralashishga tirishdim. Onlardan bir ko'p narsaga öğrendim. Siyosatdan Farid Xayrulovchdan bir ko'p narsaga öğrendim. Metin Sharipishdan, Rustam Nurg'ayevdan, boshqalardan ham mana bu maktab menga bik ko'p narsa berdi. Ham kelajakda men bu turda yozarman. Qo'rqmag'in, so'zib yozman, maqtab tayyorlarman, durust yozarman. Durustlikdan bir kunda qo'rqib eshitdim. Men bik rahmatli ata-onamga, abi-bobolarimga, tug'anlarimga, do'stlarimga hammasine rahmatli. Rahmatli markasi. Men bir kunda da ishtaqlab yashadim. İstaqlardan bir narsada kişi ota olmaydi. Men bik ağır halda qalğaç, menim Moskvadagi o'qituvchim adabiyot institutida Lev Ivanovič Shashanin, sizlar eshitib bilasizlar. Bu sigla bu solnsa, minglagan yillar avtor edi, u mening o'qituvchim bo'ldi Moskvada. Ol aytaydi, razil sen bir kishiga da ish saqlab, kuningda ish yetma. Ol ish bilan sen bilan bir narsalar ishlata olmaysan u kishini. Sening o'zingning ishingni daqargani kiyintirashak ol. Sening ziyanlarga ishlaysan, shunga sen bir kishiga da ish saqlab beradi. Shunga men bir kishiga da ish saqlayman. Sizning hammangizga da bik rahmatlar. Narsa deb aytdim tag'in. Kelajakda Xudoy taolo salomatlik bersin, din barlik salomatlik tilayman. Men oilamga bik rahmatli, tabiblarga rahmatli. Tabiblar meni 2 marotaba o'lim tirnog'imdan javob oldi. Mening yubileyim aprel oyida bo'lgan eshikda agar tabiblar yordam etmasa, balki men bugun sizning boshida bosib tura olmagan edim. Men hamma kishiga rahmatli. Menga butun kishi borib tegishdi. Mening yo'ldoshlarimga da rahmatli. Agar da mening yo'ldoshlarim bo'lmasa, men bunday bo'lmagan edim. Yo'ldosh kerakli shular. Yo'ldoshlарға kerak. Chunki yo'ldoshlарdan sen agar sen yo'ldosh qonunni anglasan, bik zo'r dars bo'ladi. Yana uzoq bik ko'p sizlar edim. İsen sağ olunuz, men 1000 lira tugul, kafanaga 1000 lira yetirdi. Eğer isenlik bilen degaç 1000 lira isen bu bir kızık bulmaz edi. Hammamiz da isen bo'laylik. Yazarlar
шундый матур кичәне оештырган күренекле артист, режиссер Илдар Хәйруллинга рәхмәт.